Paran TV. Subana lengo le Paran TV tachuna kara sare na tulosoitie elega ni ora isirki ngasa omuno mpaligino dangara kilo lodega ni ora isito tulosoiti kakuri yeneja ndari kini na raile khola bale to mono bolo lare lonkalo sunere hutikita moguni ngolong yoloti ulingane ne Juma Tatu Kiyaki yokulo monto Nkorroki kuna Saa yentiba ekaji Franklin Olormaitai jolo moliki ngira ishingroshi kuna Saa yentiba njere esho moduta ta osirwa dugo ya osho mogia ngamunyeki ola lelo ngwesi le amboseli tina kaunti urkijudo ena karabe bo serikali esho mata na rigito horais lelo osho le Kenya ola nyi Dr. William Samoei Ruto besho modogo ya neitara sake serikali urkijudo na rigito ake natia bori or natiore bori or governor le kaunti urkijudo holonyoti Joseph Jamo le ngu ambaye na shomodogo ye gira paran or minister yodu era madare tourism tolo osho le Kenya yoloti ulingana Wilfred Mtuam. That commemorates the commencement of the process of the handing over of Maasai and Amboseli National Reserve, an inalienable heritage of the Maasai people. Perdana pak kita wan video dari masa lama. Kau ni pagi tu ada tu. Lama pagi ada tu. Kalau kita orang kita orang. Kalau orang bawa eko orang ni kan das ni kita berada. Ada kena kagak kena. Egin kena ni kesui. Anak kita kan ompaka musuh. Kama itu nanu ni nama orang ada sih. Eno orang boleh dulu di oleli pananu. Amade kalau yo olelengu. Megade rumah no barai. Amade ni jumua ya nalapa. Na mimi nimependa sana vile mnaungana pamoja. Vile mnafanya kitu kimoja, vitu pamoja mkiwa magavana watatu. Usisubdivide mashamba yenu. Wameongea hapa viongozi. Tafadhali. Mashamba yenu waikie ikiwa intact, si ndio? Na mwacha kuuzauza mashamba yenu ovyo ovyo. Wekeni mashamba yenu kwa watoto ambao wanakuja. Na mimi nina mpango. One of my things that I want to achieve ni kwenda kumbuka nao ni kwamba mimi defense kote mahali wananchi wanasumbuliwa ni wanyama. Ore bishori yoke ampusel ne nang kera mate sidai peke mbungi yo Ruto meja atashido Ruto pi na kinjo Ruto anashe kijo president Ruto anashe show yo katiba assembly yangu na itayu sheria eitobera assembly skuli sheria na aramate nkobenye kayela jogisho yo ka assembly sheria na aramate mpusel mata kofu speaker kiata confidence enti minajo itayu sheria na aramate mpusel na kipopo na wasere yo mpusel ene kitengang kiramat nikidupore. Urage kimpang telelo mono e verdad hesia Amboseli na enchibai to lo benye na kaunti urkijudo na orede kuliko mole kingira ishenkroshi kuna Saa yentiba na kijolo moni ncherem ura dota iteru nyente mata KCC ni pamwa ene pamwa tengaganya PS lenge somato lo shobelion kipsang tinarisheta na ke boli na temata ne bosi yankari kuni enke somate na se Nairobi yoloti ulingana Margaret le Sudan esomona doko ya PS lenge soma ejonjere ekishia ni shorina na gera mesomo doko ya sengi somenye terisheta sidai ni borimba enge soko ngape tumogia shondo ko yana na kera sentemata terisheta sidai yuleng esomona doko ya jonjere ekishia ne domoni na temata tenkara na bobi boriemba embrore henge soma damoni na jonjere ngera na lus enkalosunina ra ibna udunara senatemata olosha KCSE kulomona semodo kwe imagi helo PS lenki suma lolosho billion kipsang. So really we need to address this trust issue so that going forward we can trust ourselves and we can trust the work of our hands. So as a teacher, as a parent, I think as parents also we should be able to trust our children.
But most importantly, we should be able to trust those people we have entrusted our children to, the teachers, so that we don't go into mobilization situations where we get resources to try to do the wrong thing. So once again, my good colleagues, I think today I felt that, when we ask you to be in the container twice, it is a signal to ourselves, and it's a direction that we should not be going, because I'm sure as professionals we can do better. Yeah, we can do better, and that's what I will urge all of us. Ora ke orore inabae na pertana gente mata ke CC toloshona ke Olomon njerim egishomodo tata dogo ya entumor malimuni kitua glo sukuluni he primary tolosham tormanie lenkarele Mombasa horena genge pertaina tumo na ngoligino na gerelo malimuni ya imane solage tombe seriani ne solage lo manya hembata or polosini solage lo shole Kenya esho mose dogo ya gira mon serikali mesho dogo ya heponikini njemba or misharani solage tena sukuluni ya primary tolubona basha elosho le Kenya. Kwanza kabisa ni kusikia zaidi mipangilio ambayo iko kuhusu CBC. Pamoja na hayo tunaona kama sisi kama walimu wakuu kazi zimeongezeka na tunahitaji kuwa motivated better. Na kwa hivyo tunatarajia kwa conference hii wataongea pia kuhusu mshahara kitu kama hicho. Issues to do with infrastructure in our schools, issues to do with the staffing in our schools. All this have been raised, and we have invited different directors to come and address them within this week. Sisi tungefurahia ya kwamba walimu wote wale wanaofanya kazi kwa mipaka yote ya Kenya wamelindwa, wako na usalama wa kutosha, ndipo waweze kupeana elimu kama ipasavyo. Ora ke yene jana ke jogoliko moliki ngira ishinkiro shite kuna saa yenti panjere ore sojonjana lo dogo yati atulo shole Kenya telungata ne shomodogo yam ibale hela sotuwa glo salabo nyoki ya Red Cross njere eshomodogo ya inasha nitanyamaler parakoto lubona ba shinjere eshomona ngangiti na aranga lusuni na arato monomiet ipare o tomonile o ngwane nyamaluni no to helungana ko rato monomiet erba ne ringishu metuata ngishu na lus enchata onto monile ona bishana inashan elcha ne somosido ko etoge nyale jambai o bayaya ga ina lus ip wartam ubo. Ora ke yene jene njana ina na graisha ke no na lo dogo ya to lubona ba shelo sho ne ambaye na narigino ni bangor barago to lubona ba sha ita ba sha tene sula ke la rag la ke lo manya nkio bat ore yeta ore ko ro jana ke julo monin cherem ore so jwen kita ino to ndungana ti ya 20 mema sai mao ne shomodogo ya shomodogo ya hola ke shan lori gaba le governor te county naro ko lo anyiti mo italelo le kingdom paranero lo parago shomodogo ya nyamaleti ya 20 mema sai mao shomodogo ya yeneja ne shomodogo ya kininjenda mabati nyo kulia masam shomodogo ya hito mon o legendala re ko le sola gelo lo gelo no le county naro tene bosi wala re ko ba sha to lo shona ba sha lo sholen ka jor ma sai be bangodogo ya gwento na bom pe to mo ga shodogo ya ngore sebata enka jor ma sanim. Ore da na inanji ayo la je ti mo keji mo le ma fa ibori anya kinjo so legenda lo tu emelu tu kara di ormanga tinta ni na ba ni ba ma to begenda na ra ke jore bita yogu na o legendo u te ba ge dai tunta ka wa na no arumenda na shonta enda ore tanga na jog na no tai na mata na no la rabolo la ri ko liji na siai kai na jog nda ka yuni ko bongo la ri ko mu amunjo jeri kore a po no angor ndai
Kore entoki naaka nanu ntae naa kayaka toltau sidai. Mesiasa asia mayiolo ajo eton akatii iltauja lormaasai. Mee lasima ninye paa siasa. Amu ore kulo arin la tang'ore enapa kata ntae tamau. Nitaini ntae tontimi itayioki naa taata ntae ore enapa namit itaini nkishuinyi itayioki naa taata. Kagira aing'or kamadol naa tenaa keshuko kulo tung'anak kulikae sininche naa. Kake kayieu najoki ntae entoki nabo. Entapala ena oro nauri ntae amu nanamutita ntae. Amu ore tenejing oltung'ani tenaa ole nturo ojing olorika niteru ajo ore irmakesen entipik kando, entipik orgilato oje kando, entipik entoki. Kanu naa dii kata kiaku iltung'anak omitua teneeku ore tene oitoi. Nikiro oloshobu. Entapala enegilato masira oyieu taata naomon ntae ajoki entapala entegilato entegelu larikok. Entapala enegilato. Emintoki ake kata ajoki keeri orgilato oje ashu entoki naje naa nchoto ntae entoki nitaiki ntae nkang'i. Atodua layiok lolumpua eng'orito iltung'anak lenye ata ng'ole. Etii nkop najo Musumai naji maitaitu lumpua nentim na ina. Ketiu ake nena pati emau tidie wueji. Nejo loong'eno naa ketii serikali meitaini iltung'anak lang. Kaji pee ncho kulo lang naa otii ina serikali omeshomo moja ajo meitaini iltung'anak lang. Kepoi dia keedoi tenejo meitaini iltung'anak lang. Olaing'oni le Paran TV king'asa aikonji king'amaa enkikombe enkare kishukunye terishata nemeedo. Aomon ake pee milo dukuya ilamari kiponu aitayioloyie lomon oponta dukuya nisulaki tiatua olosho le maa telulung'ata. Milamari. Itumito Paran TV te kaunti Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Useu, Nalulunga. Paran TV Naboisho Olosholema. Karibu oleng olaing'urani manyaki area mari haitayiolo kulo monto Nkorroki aurete kule komoli kingira aishinkirochi naa kenyo nchere ore suju enkiteng'ena osenetai toonkolong'i naatulusoitie neshomo dukuya ilopeny kaunti olontoluo le kaunti orkejoodo itai nduat enye naipirta ilarikok lina murua osiaitin nanarikino neesaki lelo parakuo. Ore Sophie Kilosu neshomo dukuya itobiraki yiok ilomon tenkoitoi naijo ena. Ore esuju enkikena osenetani otaasa esiai sidai toonkolong'i naatulusoitie neshomoto dukuya iltung'anak lolontoluo le Kajiado elimu induat enye naipirta ilarikok leina kaunti. Etolimutuo lelo openy ina murua nchere kenare nenyototo ilarikok aas esiai apa nategelakaki peetumoki anoto inchuneti. Kiata ena siai oolarikok tenaalo Kajiado naa kenyamal oleng amu kiata apa kulo tung'anak pookin senators ora 20 kake itu aikata ninye kidol olarikoni obo lormaasai otii tialo kulo 20 oota esiai naasita. Neeku kitodolu ajo kelakwa ilarikok lang oleng, ketii abori oleng amu ore entoki sapuk naa piara ake ninche especially tiatua ena kaunti e Kajiado. Meeta ilarikok entoki naji matotoni nening'unoi niasi duo entoki naifaa niasi amu kidipa naa dii apa enkukuo. Neeku kiyie naaji nikijo kira emurua onkiruoni ashu ara lina murua pee ing'or ina area osupuko kira emurua Kajiado West kiyie nitobiri nkoitoi torrok amu ore piitii erikore mee mpisai ake eton nianya toonkang'itie enye.
eng'ura yiok amu yiok ootipikata ine. Neeku ore tenanu migira aitobiraki yiok. Ore naa enkumoi olelo tung'anak neimakitai irbarabarani torrok tenebo wenkare o tenebo sii ositima onare neetai toomuruan naamisimis. Kiata olesunkuyia orbungei. Ore naa mbaa nikiyieu apa nikitegelutua pias naa piasaki yiok imbaa e maendeleo naijo irbaribarani pee kitum atabai ang' teseriani. Kake ore ena wueji nikitii yiok nemisimis tenkaraki mikiata ositima. Ore tinilo adol taata naa nkipikoni tinidol naa ore kewarie naa idolta ake ajo kemisimis amu metii ositima. Naa ore sii pee kitum ajo ositima naa kewang'u inakop ang' nenyaanyukie nekuldo orere likitashare. Ore sii tenewueji enkare ishoo yiok Enkai enkare tiatua nkipikoni nadanyuni nikijoki ashe teina. Kake kidolta ajo ore ene natadanyunyieki negira aitoki aitalakwan metaa bado ake etu epikakini yiok entaap. Neeku ore naaji naa amu eton eloito ina dukuya kiomon naaji tenaa kening' yiok peiro paa ore sii ninye inewueji netadanyunyieki nepikakini entaap. Nimikiata nkariak nikigira ake aatoni. Neeku mikiata piai nikitii inakop ang'. Induat naake ina naa oltung'anak loloontoluo le Kajiado ekilikwanu ajo ekore larikok lenye tena siai e maendeleo. Asiraki Paran TV toloontoluo le Kajiado ekaji Sophie Kilusu. Ashe oleng Sophie Kilusu tenkaraki lelo omon lishomo dukuya intobiraki yiok oipirta naake mbaa e Infotrack. Ore kuliko omon likigira aishengiroshi naa kejo lomon inchere eipang'ua olturrur oduaya mbaa orbarabarani aa kera. Ibung'akino tenebo onkopisi e CDF temurua ebunge Kilgoris te kaunti Narok. Itobira lelo barabarani omanta dukuya ilo duka kitok le Kilgoris tiabori orbungei olonyiti Julius Ole Sunguli. Embaye nashomo dukuya ibung'a enkoriong' ilo bungei olonyiti Julius Ole Sunguli. Eshomo naa dukuya ilo turrur yioloti oleng enaa ole Kerejo nchere kepon dukuya epuo aitobir naake ilo barabara tiatua ilo duka obaya nkilomitani naara 10. Embaye nashomo dukuya ipang'u MCAs loonchot pokira MCA Moses Ole Yampoi le Shangoi tenebo MCAs le Kilgoris Central Leina Morin Tata errep ina baye neng'amu ina siai tina murua temurua e Kilgoris tina kaunti e Narok. Tuelewe hii kitu kabisa. Kuna barabara ambayo ukienda Northside karibu na Kaosh kabla hujafika hiyo daraja ambayo inasukuka hiyo ya majengo iko. Nasema hii ya kutokea Little Leader dogo ambayo inatoa SBS Central kuja ishikane na hii barabara ilikuwa inaenda kwenda Busta karibu hapo na familia ya Rudisha. Na kama ni mrefu mita 200 na 3. Hapo sina usipropose kitu ambayo itasimamisha barabara hii endelee, kwa sababu engineer amekuwa very clear. Hii sio kitu ambayo unasema nilipwe kwa sababu barabara yangu kwa sababu barabara yangu so propose barabara ile ambayo inajulikana kwa daraja. Na ukiangalia mzuzi kama ile concrete pale wakati ya mvua hiyo ikiona kala hata kama ni box na mnagani ina maji kabisa. Ukikuja hapa katika ukiingia sasa town maji kaunti imeweka baria yao ya kamba hiyo maji inatoka juu mengi sana hiyo inataka bridge. Oleng'ona le Paran TV king'asa ikonji kintomon oltung'ani yioloti oleng ana Karim Jeremy aka Olenkamasi yake yiok ilomon lenkiguran oponta dukuya tonkiwanjani naapaasha ele osho otenebo orkila oibor. Karibu sana Olenkamasi eshomo dukuya yake yiok ilomon lenkiguran. Supanaleng olang'urani le Paran TV enkolong nake Juma Tatu intarikini naraile olapa le tombo olari lonkalusuni are tikitam okuni akasilik nakajo inoto endama namayiana enkashetana naitaomon aitayiolo ilomon lenkiguran iteru tiatua nkishu olosho le Kenya oseuseu nalulung'a ekaji enkarna Karim Jeremy Olenkamasi. Na ore nake kinterunye kaunti ya Kajiado na enchipai sapuk
torbarnot tenebo naake iltung'anak pookin le county e Kajiado tenkaraki enkesha enkiguran onkejek naponita dukuya tina county yioloti oleng anaa le Sankaire Cup naa nchere shomoki tenkolong natulusoyie epuo esiana oonkiguratin ore naake Isinya Flora neshomo ang'amu enkidong'oto naidong'o naake Isinya United ingoli nara uni nabo enkiguran naake naiguranaki tiatua ina county e Kajiado kitumore naake ninye Benson Lotuno itayiolo naake yiok lomon tonkaguti naipirta le Sankaire Super Cup naloito naake dukuya te county e Kajiado. Asoleng Karim tinikinterunye county Orkejuodo tialo enkesha mheshimiwa Lea Sankaire naiterua te mambli natulusoyie na kelala iting intarikini tomonare olapa le tomonare telari likiti tialo nake ina county Orkejuodo nesomoke apuo aiguran nkiguraritin naata esiana ore tialo ward Kenya Wapoka nesomero Barnole JMFC aipurupuru nisilisile Barnole Merweshi na rabida namninje ngoli nara are tormosori ore tialo kapti ward nesomero Barnole le Isinya Flora aimini enkiguran enye torbarnot le Isinya United na rapida nabini njengoli nara uni tenabo ore tinikalang hapo Maroro Ward nesomero Barnole Mashuru All Stars aidong barnot le Osarai tongoli nara are tenabo ore tialo nina kiguralitine na njere sometor Barnot le JMFC Barnot le Isinya United tenebo nake o Mashuru All Stars hapo dukoya tialo nina kiguratine nche ebaiki nake eroruata emurue bunge yuroti ana constituency level ore nina kiguralitine na kepo dukoya temambili nalutu. Nasholeng Benson Lotuno tenkaraki lelo omon le Kayiok na ore nake tinikiorore lelo omon oipirta Lea Sankaire Super Cup nikipunuka atua nasa Nairobi enkesha nashomo ng'ole alo dukuya naipirta nake enkwatata nake nashomoki aibung tiatua New York na nchere shomo nake Helen Obiri ilo nake aisulu tiatua nake New York Mara